riwayat video orang sejarah Hidro Botaro di Taman Limut. Hidro Botaro, Kowali, ngiring Boneso Trai, Putra, Apat, putra ni Papat, dan paling dua di Komunu, dan Madlen di Kriyo Sati Nungabo, dan Nyoman di Pulaki, dan pilih halet ini di Taman Dalimo Moyogo. Nah itu paling sati, dan itu ngatapang akaso jauh pertiwi nyitang, raka-rakanya sing gitu, begitu. Bapak Boneso, mai pulang batu jangan bukit itu loh, boman bang batu, batu gede-gede, tu nasi kangin. Ngisi batu bangkal-bangkalan nih papat kalau bodoh sang itu bendong lah batu dengan dimentai gitu bentuk jak pelut dan pengangon bebek aja dua ngabo yo bebek sekat domet lain bangkal-bangkalan yo itu jadua mau geneng bukit bong, batu mau jalan, bukit bong, batu mau jalan, itu buat kopi lang buat itu, boy, lega aja. Geneng nanti penukayan manirau, pasu baca pangkat di libes, unang, kau sekat mau kebar, ada libes, tu marah ada libes, oh gitu, ngeleng yo. Ngeleng pengeleng anon yo mau kubar lu itu begitu bapak Boneso om mau kado bukat nih jamu tanur nih tanur jagung irengnya kan Boneso tanur jagung ngaleng nu gomondo jagung nih gomondo jagung nih jateko murah mamal nena alas nih tuh murah mamal apa jaran lain oh dan ini tegak ke murah mamal jaran putih oh jak lewa itu di abian itu Botaro jagung itu jak lama jagung mau komono begitu wah nangis sih dong nangis itu kalau ini kan ya di ko Taman Pule, jago kan Boneso di 80 ya. Oi, ampun nang, itu nak sedang mayo nang, udah. Itu Boneso pas tu kan itu, nyen yang ngaku Boneso, pangkat mati. Oh, itu masuk, nangis itu di batang kayu oncak, yo nang canang. Nak nangis kan bak bebas nih anu Adam nih tolak itu Botaro nih ngiring tuh Botaro yang diki Botaro motor tangis sang suwe abian doe telah sah kendaraan murah mamal wah apa Boneso kendaraan Monero jadi niki Adam duwe cecang munut. Bebas ulo kompleta bon bok. Kale palinge adonan terus sama pesayang bok jame di Tananca tuh. Oh gitu. Itu di batan kayu oncak menangis. Begitu tuh bunut tuh kan Boneso. Mulai jebos rauh di Poyogan. Ponapiang Botaro yo ditangkat not burun, bodo udara boduning, tuh bodo peno dom ne, sampah dah ulah mambal, jalan ulah mambal, ngase nonya, ngosek ini kali madan gumi pengosekan, oh, begitu dane jalan putih, dane tegak ay bang ulah mambal, laib ko dangen bangkong.
ketika mati ngasen di ngasen itu matanya mau kecos kangen aneh nih teman kalian muadan cari sojo cari karena itu bangkeng udah memale di jalan udah memale itu nganlang tanah mau itu loh dan anunya dan yang kan bodane telah mati kalau muadan pengusir ini usesek bangkeng jalannya begitu ben mau balik mudah kali jalan betlai mau balik tolen mau pasang taman limut na taman de limo pasang nyan limo liu begitu kopirang boleh do boliwat kangen molas kopirang boleh do na ben raso ngadang blawar kadwo se saya nyedang buat kangen no itu bokat murah mamal lo itu selimut tuh datang griau anu pulinge kalau boseng marau mau boseng taman selimut sing fok pon ngalih kan murah mamal petang ye usi ada sedikit angin ngau kalau mau hijau wah bapak dan nang aret padang adegan ngeren akan itu wah tiang nak jaran dia mata ya kan hidup botaro pun wae yang jadi ben tiang alih jaran ben lai saya nyedang liwat kangen ben laso liwat molas kan deke jak petang kali tiang angin ngomong terlepuk tiang alih poling hidup botaro cho cái tàu đi kia nó chú ra nó đó đi đâu có đá rô luôn ngon à lè nó và có phải rằng cái này đó phá su là xây bộ đã gan phá nhạc mà này rồi lột dù ráng mà ta ráng mà này rồi luôn ngon mà già nó phá su là xây bộ bằng lột tàu đó cả đây lột tủ nó bumi lột đấy đúng không cho người già nó bóp vào tàu tay có pengecut udah membalik musuliana itu kangen di alas atau bangkong mana ang pitu lo habesek itu di alas oh itu udah melaksanakan pasang pokok kan murah mamal oh liwat orang murah mamal kajau tempo ojo poli botaro kan di padangnya Tegal itu lebar jalan kalau madan bumi padang Tegal padangnya Tegal oh gitu itu mutangi moniko itu siro jonero sang anu pesana kamanero tiap wali ngatur nang tinggung mapan mangkong mana ang pitu lo kon tuh oh gitu itu lungo tak sengau kok puncak alas latang itu lungo itu dah sana itu nyulnyo muncarang pokayon kalbudal kosoargan oh udah bangmal balik lebar jalannya di watang Tegal cepok bodong tot bodaro bah banyak nero mulai kalah bapak kodon langitnya kalah bapak nero penyelang ngobok butaro oh kalah ada banyak kalah oh gitu bisa nih kalau madan watang Tegal padangnya Tegal itu udah bajarannya tuh begitu butaro bo di puncak alas latangnya nguncarang pokayon kal budal nunio kosorgan oh ada lah sang ngai polingnya itu mau pesanya uncar sari nah itu uncaran pokayon itu lo di puncak alas latang nih teh alas latang nih lau nih oh bonyolnya itu ada lah sang bahasa latang kan subai bahasa lah bonyoleng ngono cari bo tadi cari mero kenyang
ada orang telung tuluk ada. Oh. Pulena padi dak ceng mupu panglima. Oh, panglima Prabowo ceng mupu. Berpikir coba bah kena mau dari mau boleh mang Prabowo botol ceng mupu. Nang abadek mấy pinunas di puncak alas datang đã nghe xa càng bó thành tôn và đồ bịch tích cái lời tôi rằng ya mò tôi rằng ồ cái tôi klian này bó nghe xa càng tôi thành tôn là đã số đó tu đồ đồ qua tôi di puncak alas datang di nghe na xa càng ồ bó cái tôi bó word mà atau orang Tanton mau bati yo itu jauh to jauh bolas coba maro tanur ras ben Banton yo bosot ng pasar datang do tanur Bantonnya mupu andas oh nya mupu isuba andas nuwataning mertau sari yo mertau sari jadi palingnya itu na dumono na untar ilo untar ang pakayon tu bongo pu lo sang subae yo la sang masang polenge martau tu nasa kayo martau sari tu itu kisahnya terus yo nanor begitu ilo bodaro se bobudal nak uncar tarif saya paling ya jadi toto ne murah mahal bangun udah nyang mak jalan meh angin nangku di jalan di wang bapak itu nak bat ada bulan bah kalah maniro senyedang puk bodaro kador langennya kalah ada bumi banyak kalah begitu bisa nih, budak lama, jadi isuba terus yang mupu, atur orang lah Banton pada masa pengonya tu kali anu mau jangan mau bodanan karyo nang telung aso centong ngajang dipun entak ne ada jabak bono oh hijau kanan lau ne empat suluk pun entak ne oh empat suluk pun entak ne oh itu istana begitu Buddha là này đâu di poyogan kopi rang bon boneso itu no bodaro di taman pule magyang atau berano dan di kumenu pleng luoro icena atau berano dan di kriyo sati no abo icena atau berano na di fulaki icena kopi rang bon boneso bah bố ta đâu là này riêng là gỗ xương là đâu phải cho nó có mô nàng cái để đàn nó tu rồi banyak duit dan ne ko riêng untuk putran duit dan ne ko riêng pun tiang ada sampai cho napi bah nangis sih lo bah bapak boneso di dan bapak mai tu mau le bendak lu bapak timpale maniro ngalah nu bobatan unut tu yang di dan tu nyela ben le ben lu timpal ada tu sampai cho suamo tekan galung joget itu kali ada gitu jadi liburo tungkat tekan dan tungkat